Pozdrav ljudi! Haj ljudi! Kako ste? Dobro smo? Zašto ste? Nismo. Gdje smo mi? Ne znam. Kako smo ti? Super smo ti. Ona je Iva! Ona je krila. On je krila. Šalim se ljudi, dobrodošli napokon u novi video, ne znam zašto je ona sa mnom u videu. Nakon dugo vremena snimam ponovo video. Prije svega ostavite like, šerujte ovo da skupimo, da dođemo do 1100k, do 100.000 subscribera, sad smo na 90.000. Ljudi moji, lažim ti malo. Šalim se ljudi, prije svega udarite to subscribe, udarite like. Nakon dugo vremena snimam ponovo video, a zašto me nije bilo? Zato što sam otvorio restoran, tako je. Donirajte mi i dalje, svejedno, nemam para. A te jadni ljudi. Pa nisu jadni, oni imaju više. Pa imaju, meni zatvoren sad restoran. Prije svega želim reći, ako ovaj video skupi 100 lajkova, ljudi, inače, ako ovaj video skupi 50.000, 100.000, 30.000, kad meni... Brate, tebi neće skup ni 100. Neće. Pa ako ti skupe 10. Neće 100 pregleda biti. Ako ti skupe 10 lajkova, Uglavnom ljudi, kak se zove, što je to bilo, što je to, ti mene češeš? Pomalo. Znaš kak ti ruža kosa, baš je to da. Ako ovaj video skupi 100 lajkova, radimo restoran tour. Znači, neću vam otkrivat ništa od restorana. Ako skupimo 100 lajkova, restoran tour. Oprostit ću vam i 99. Uglavnom ljudi, video se zove zašto... Kako ti lijepo nebo. Da. Ljudi se zove... Ljudi moji, nisam snimao, nisam imao vremena jebenog nikako ni igrati igrice, ni snimat YouTube. Nisam imao vremena otići pišat. 9. i 10. mjesec. Sad smo zatvoreni, sad imamo vremena, ali potrudit ću se u buduće sad izbacivati video od sad redovno. Streamat sam počeo, pa na vratu i nastri. Imam ja pitanje. Pa niste zatvoreni. Pa jesmo. Pa to što ne dolaze ljudi... A dobro, ne smiju ljudi doći zbog korone, sve je zatvoreno, smijemo samo... Zatvoreni smo. Vrata su zatvorena. Nije, pa nisu. Ali radimo dostavu i po narudžbi jela može doći pokup ljudi. Evo, ako neko živi u blizini Augsburga... Da, može pokup za džabe. Subscribe, jedan subscribe i dobijete ćevap za džabe. Uglavnom ljudi, šta smo vam želi ja i Ivan reći, ali dalje ne znam zašto je ona u videu. Ajde pričajmo, ti. Iako je moj. Počet ću disovat sve žive, znači od sad kreće prozivanje redom, samo da se probijem. Znači, dosta mi je više da bude mali youtuber. Dosta mi je biti mali youtuber. Svima youtuberima ću polomiti zube. Ljudi, sad da otkrijete pravo istinu zašto Krigola... Ljudi, sad da otkrijete pravo istinu zašto Krigola nije snimao. Ne žele to priznat. Oj, jebote, je sprni! Uglavnom ljudi, to sam vam htio podijeliti sa vama, zašto ja to nisam snimao, koga briga, brate. Meni je ovako baš ugodno. Uglavnom ljudi, tu smo ja i Iva, Krigla Junior na Instagramu, Krigla Barcode na Instagramu, zapratite me i od sad ja vam obećajem, kreću videa, kreće ludilo. Šta ćemo sad? Pa ne znam. Šta ima? Ljudi, uglavnom ljudi, ne znam šta vam priča za ovaj video, ide restoran tour, idu nova videa, idu novi streamovi, kupujem PlayStation 5, da, danas sam bio i htio kupiti PlayStation 5, međutim PlayStationa nigdje nema za kupit, zato što Sony neće da ih po trgovinama razbacuje, da ne bi bilo gužve radi korone. Online sam htio naručiti, piše da će mi doći tek februar, mart, znači veljača ili... Ožujak. Da. I uglavnom skoro je pa nemoguće dobiti. I pozdrav za mog najboljeg prijatelja Nunija. Pozdrav za mog najboljeg prijatelja Ante Frankića. Pozdrav za mog najboljeg prijatelja Čodu. Pozdrav za mog najboljeg prijatelja Anka. Pozdrav za mog najboljeg prijatelja Vukija. Pozdrav za mog najboljeg prijatelja Bak Prasta. Aj, ko će više youtubera? Pozdrav za najboljeg prijatelja Amir Hadžić. Fuck! To sam htjela. Pozdrav za najboljeg prijatelja Džumus. Pozdrav za najboljeg prijatelja Juka. Pozdrav za najboljeg prijatelja Bruno Lukić. Đuka Kvak. Pozdrav za najboljeg bracu Gajića. Pozdrav za najboljeg... Kako se zove ono što je nadodan? Kompleksaš. Kompleksaša. Niksa Zizu. Rasta. Farijanac.
youtuber. Rastafarijan, da. Nema. Pozdrav za najboljeg youtubera. Krigo Barkod. To je to, ljudi, to je to. To je to. Nije to to, Pa ajme šta još ćeš, nešto. snima 9 minuta traje video. Opet korona. Opet, ko da sam proklet, ruka mi Korona, rajne korona, korona, ček, stani. Korona, samo Čum. suga...